we yani ne mweri gathimo maundu makianjia kumira ngirora nginya no moimire kahora micemanio tunde yaku tu micemanio twa gwetagwo urauga ati andu hana ati na yajirie unataka twathie anene muno hiki ni mwino ya twa hii citizen ke maundu maingi muno tuge kamarwa makaga no me abanse dore wali huko America ni agite freedom nene muno mutumia Meg Whitman na dagera gathini wa foreign affairs ali ya direct we president tunake president Ruto ori damuroro uri which no do aka history gake kale andu a Kenya ngimoire kana ku ubere aya mundu anarua miwira ne Raila ni undu wake ni undu wa corruption kiwa kwa mshoki no amshoki todo prime minister akiri na power ya kufuta mundu no ame kwa leo na allegation hiyo gwishe no amao maka background ka ule Ruto nienda muno athungu kwelithia ni athungu ino twetaga western world Yuda muronya mwishoka iko ma America kama yasha ina teacher bururi ino digeri comedy no kweli bururi aiko ni America na matirena nginya ati tukimera ati katiba yetu yugete no makawika matirena kumenya wa katiba yetu le kamera wino mundu agikwira uguo le no mwire go hang hito katiba ya kuli ya bururi wa kuli akwira ndwenda kuigua oro wayo ate kaya ka uwandira wa gumushi na niyo katiba niyo yathaga bururi mundu jo go akwira ate mundu majirie gatene oku mwisho wa 2022 ndio na haro na haro kadene harire no ningi mauru no maigi mageni na mbere ugo maigi muno mamwe na mara ndaheire my friend rigade malera gojaine so do William Ruto ya hana ugona ka undu kumeria muno gegeke aborora kule abere niki amurekete no amera aukethana kwa ya maundu mako handa miti yari bilioni 15 bilioni 15 joka yona mugero heke eko approve na mundu are besha unyore kuyo ma helo ni dane ni mo ni de mundu agothoma document yadi ngithoma ngona marito yadi kule a Google sasa tiadwa yale kwa eno nimekora yadi kana tu niege dera wojaine memorandum of understanding airport Dubai give what you know this $1 billion dollars $1 billion you more the do you need billion igana ya thate yes kamoria tu beja shire shema nako na ni unye kile background check da ana yale kumara hebesha na agara minister of environment so ipani kamoria ana ni maro mali hale hilo legi ndio ndio weka search kidogo hajasha ndio au na kule state house hao kila daki legi mara tena nuru ade kamaru wale unanya nigi mara tena kegwire ishi besha kwa iroka huko Kenya re na iroka huko iteithio oro akuhanda mitiri take it from me watho witagwo Public Finance Management Act wa 2012 PFM uga besha muthemba uyu ri kana ni grant kana ni ki aniru no ngigerere ku National Treasury how do you know me ndagiria besha ciuke wewe enemy of progress nani maundu maingi muno igigwira ni undu umudagira gutire ukiga no maya taru maya ri is public domain within wa public domain ona ndo madi marore onye dia ro Kenya me uri tu maundu tu igi hinye mwene ya citizen ne kiru tu amitengeririe so from 392 services more than 22,000 services
Ano mali mageke sa chima menye. Yes. Ni amali ya that convenience fee. Mm. Shesheni hakuwe nawe.